Security ng patay ko kadai bangi nakalang party but kung juru haga keteng jong kinong suknong jong ke jelame halia ikwa ban ai ke jingkuble khamtam ya menteri rang adu beri u Narendra Modi but kung juru ya ke menteri bapet ya ke pelatih Nirmala Sitharaman Kebalawara ya ani ka GST reform kejingkela keban wara kejingyo no yani kipata kamtam yikitu ibeduk ibastam tapi pet banang ni syakmat hadin ka arku artrik hadin begitu implement ya kini ki reforms ki marban madi kin saya dor but ki don le ki mar ba unum don taxu kum kedut naga 5% it will be 0% ki makhon ki di basna naga dut ki lahir but ki tiar sem ki nihar dor but khamtam habede but ki dawai dashit ki bakta ki bayarap but ki ba ki don kam por hamtur bon ki dawai ki medical oxygen kini berkhat kaslap kalalu bat kani kanura shimon ki jimentoy ya ki pajba nong suksnong bat khamtam ya ki pajba nong suksnong juga jela juni da pipet ya galis ngathai wat hakalang puli puthiru ki bon ki tiar ki ba mensa ka tax kari corruption ta ki skala 0% ka numdan khajna shu te da pipet kinu ki dawai ki bede baki jimpang ki bakla lani ki cancer drugs naga 5 but 12% ru lapin kala no 0% ti kani ka pau ba menteri rang badu don ke jisu kya but habangi ong ba kari kadi banyat smart ban kiu banang roi nan pat kini ki specific jingdon kam jini ki ba but kani ke GST reform si ka peni ba ke sarkar BJP hapo ke jingyalam jong menteri yang baru kedan ya kata thong banwara sisa ya kata jingkala ke boong ke sarkar ke bagi ong tinindi sab ka sat sab vikas kebut barok lah kentup lang ya barok lah te kini ki penmi but hot and the pipet so kini ki tiar jong ki karep karyan lu naga 18% jong 5% ki kum ki tayar jong ki tractors ki bon ki again ki list pelai faida ndo thapu lai tli ki tiar ki mar mata ki ban sing hatro tekani ka panpar sha tengah thai dalam ke jingdon bok yangi khamtam makan juk ka ba insya Allah ke janji mo kani ke juk ka bangi we look forward bangi pet ni pash pat ba dari kanang yo shibun ke jingmen toy lemba ini ki jingkela tang ini the message na kalian jini pat ba me kalian kalong ba ni ai ku shimon ni menteri rang badu but ya ka menteri ka bapai platika ka Nirmala Sitharaman ji tangka